Rafiki yako wa faida, mambo vipi? Karibu sana, hii ni Explore Sambara. Mimi ni rafiki yako wa faida. Tupo katika kona za Mombo kutoka Lushoto Town kuelekea Dar es Salaam kupitia basi la Kilua Luxury. Wengi walikuwa wanauliza hivi, zile kona za Mombo zile mabasi pale yanapishana, inawezekanaje yanapishana? Ndio kama hivi. Nimejaribu kukuonyesha hapa namna ambavyo vyuma vinapishana kama hivyo. Hiyo ni City Safari, ni Kilua Luxury. Tuko hapa kama hivyo, yanapishana kwa uzuri zaidi na safari inaendelea kama Kawis. Huu ni upande wa pili wa mandhari nzuri ambayo inaonekana kwenye kona hizi za Mombo kutoka Lushoto kuelekea Mombo. Kama hivyo ambavyo unaona kijani ya kutosha, ni kipindi fulani hivi ambacho mvua inanyesha. Sisi tunashuka zetu, umeona kama hivyo, tukiwa tunaendelea kula movie nini, muziki mzuri, umeona ndani kama hivyo, kijani fulani hivi nzuri, safi kabisa. Explore Sambara ndio ambayo naitizama muda huu hapa, na mimi rafiki yako wa faida. Kazi yangu ni moja tu, kukuonyesha yale mazingira yote, njia kuelekea Vuga kama hiyo, kwa wale marafiki zangu wa faida. Kama hivyo, hii ni Lushoto bwana.